8 innings ayer. Equipo de Reino Holandesa passa indefenso na plato, pegando 10 hombres na base, mientras anota para team hit em 6 turnos, o corredor não tem posição de anotar. Swing de Ozzy Albies eliminado por frustração, convirtiendo lo que estaba derrota devastador de celebração clássico. Albies a conectar el primeiro round de história de World Baseball Classic de forma walk-off, guiando a Holanda na vitória de 4-3 riba Nicarágua, de encontro crucial de Pool Day na Lone Depot Park, na Miami. Esta batalha de 10 vitórias de forma walk-off de história de World Baseball Classic, pero é promete que talaga equipo de terreno mediante de round. Para el holandés, saca vira de 4 via, quando ganha equipo, lagando nan den terreno durante the World Baseball Classic. Jeter Downs aduna Nicaragua ventaja de 8 innings, quebrando empate na 1, round de 2 carreras, lagando su team solamente 6 outlets por la primeira vitória de World Baseball Classic. Pero a seleção de Reino Holandesa monta rally com 2 out de bomb de 9 innings, agora que Seidan Rafaela a conectar hit e doblete afortunado de Xander Bogaerts, que en su roletazo duro para terceira base para terminar el juego, pero esa que dal e base y así que va left field, creciendo Albies na plato con chance de vira el héroe. Manager de Nicaragua, Dusty Baker, escoge para no donar Albies a base por bola intencional, que ande a cana vai plato, asumiendo que le tiene que seguir para primera base. De victoria te pone con el holandés, ahora tiene un récord de Pool Day de 1 ganar y 1 perder, faltando na juega AOE contra la República Dominicana y también Israel Jamar Sawar. Nicaragua dio un banda cae ahora a 0 ganar 2 perder, llegando de una posición precario, solamente 2 veces más para de pool. Va a entender para lo que se trata Dusty Baker después de partido a dar una explicación de cómo él quiere o de con su pensamiento para lo que se trata el turno crucial de Ozzy Albies del bomb de inning número 9. Of a game, no, and I didn't think about walking Ozzy because you know, you don't put the winning run on base, and you know, the ball just caught too much of the plate. Abando, I mean, he did a heck of a job for us. Big plays when that ball hit the bag, and started with the flare with two strikes, 2 outs, and then the ball hit the bag. And so, no, I wasn't thinking about. You know, I thought about possibly turning him around, but Ozzy's I think he's a better hitter right-handed than he is a left-handed.